the future and the rights to the Netherlands. Our proclamation grandfather, Hassan Thibault, did not accept this declaration. Declaring independence is legal for the Indonesian rules and any rules of the world, because independence is the right for all nations in the world. Therefore, today, the 4th of December 2022, standing here presenting myself also for others as the next generation of Achenis living in Denmark, we want to regain our nation independence from Indonesia. Return what is ours, our future, our Aceh. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujaba sirapa syukur ke Rabbi ya aini, negeri bersuci Aceh mulia. Saya pramuso burung todung sitra nabi, mungki ke Rabbi kepayang esa, dan pramuso malam kelaka tubuh Merdeka! 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 What do you want? What do you want? What do you want? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والشرف والدرجة وعالية الرفيع وابعثه مكانا محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد يا
What do you want? Free Aceh. What do you want? Free Aceh. What do you want? Free Aceh. Aceh. Merdeka. Aceh. Merdeka. Aceh. Aceh. Allahu Akbar.